ngekhetha inkosi enhla sekuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu amen. Bangcwele lokhulumayo inkosi yaKaMbotho eintabeni zaseHarding. maNazaretha siyabonga uNkulunkulu omhle wasebuhleni ubaba uShilo unyazi lezulu evula inkonzo uthi siyazidinga ezokumbonga thina ababiziweyo. Siyabonga ke Nkosi ukuzomenywa phakathi kwalomuzi wenkosi inyanga yezulu kuyisikhumbuzo esikhulu sika baba ilanga phuma sikotha elingabothi lebahangula. Nkosi yamakhosi ngingumntwana nje omncane kakhulu. Ngicela uShemba hlalo limini lami. Ngingawona umsebenzi wakho Nkosi yamakhosi. Kodwa njengoba silapha siyabonga kakhulu Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu ezibhlungu nje ezweni lakithi Harding. Ngesonto eliphelile siyanjela umfundisi wethu umfundisi uMbiwane. Yena ubehlala kona nomkhuhlane kodwa kwase kumthatha ngamandla. Yona indoda besindanga besayithanda ukuhlala nayo ngoba bekuyindoda kade nomoya omuhle, kuyindoda ehloniphayo, ihlonipha nesizwe kade isakhele senkosi yakaMachi. Siyacela ukuthi inkosi yamakhosi baba nyazi lezulu le ndoda igijimile kakhulu lonke izwe lamampondo Zimkhulu Bizane phezulu kontabankulu ehamba nomkhulu umfundisi uMjoyi. Siyacela ukuthi inkosi yamakhosi ishiye Harding baba isakhile amathempela aseHarding baba alabashumayela abawu18 nje kuphela. Ibashiye laba abashumayeli bezwana nabavangeli bakhona ababili nje kuphela. Siyacela ukuthi ke inkosi yamakhosi umoya wakho noma sehambile baba kodwa inkosi yamakhosi ahlezi esibhekile ehamba nawe inkosi yamakhosi nyazi lezulu bangaxabana abantwana bakho ngoba ukuhamba komuntu omdala ekhaya kusale kube nomsindo noma ubani afuna ukuphatha. Siyacela ukuthi inkosi uzosikhumbule eHarding inkosi yamakhosi baba. Ngizobonga kakhulu angizukuba mude. Ngizobonga abantu bamthanda ubaba kakhulu. Amen. Ngesabatha iphelile ensukwini nje bekunendoda kade libele ngishayela ucingo ingimemela ezweni laseNkandla icela ukuthi ake sifike kuzobe kuwenzwa into enabasho. Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi inkosi uzobakhumbule inkosi laba bantu baseNkandla. Uthando engilifice lapha baba inkosi yamakhosi. Ngifice isimangaliso inkosi yamakhosi besinayo umfundisi uGcwensa. Lapha inkosi yamakhosi bekukhona isho abefundisi beyinkolo abangawona amaNazaretha. Ubaba kade lebele simema
lo akhuluma eredweni umfoka mahayi Manazaretha bekuyinduma ezulu kade ungakazi uyibone kade lapha ithi indoda ethize mangithela upetrol enkandla ithi imoto eyingaka ungaba kuzofika ushembe yini la ithi mina hayi into nje ingane zenabashe ezikwenziyo ithi hey ushembe kade samgcina nami bese ngithi ngizoya khona Nkosi yamakhosi ayingibonile Nkosi uNkulunkulu noma uhleli lana ebuhleni uNkulunkulu baba umoya wakho ugijima umhlaba wonke Boze uyibone ngithi baba uzuyikhumbule lensizwa kaMahayi Ngiyayicelela ngoba mawenza into kuleli bandla enhle wenzela uNkulunkulu baba nezitha ziyavuka Ngiyamcelela ke lo mbhemo kaMahayi ukuthi uNkulunkulu kaShembe uze usamakhosi umvikele kakhulu ngoba ngibonile uthando kade lulapha le ndoda sidlila inyama ongakazi uyibone fanele ngisho phela into enhle Manazaretha mayenze umuntu ungamfeli umona khona abantu abanjalo abafela abanye abantu umona kodwa Manazaretha siyacela ukuthi uNkulunkulu akahlale nathi njalo ba Nkosi yamakhosi asenze sibe ibumbu lika semende mayibonge Nkosi ihlabelelo 181 Pama Pama Geka Kamale Kosi Awe Pama Jeremiah 30 verse 7. How's it
ethi uverse 7 ithi hawu lukhulu lolu suku. Funda ba. Lukhulu lolu suku. Qala phansi ba. Awu lukhulu lolu suku. Awushongo kahle. Awu hawu lukhulu lolu suku. Yebo. Alukho olungangalo. Alukho olungangalo. Usuku olungaka lesikhumbuzo bengesabatha. Ngoba isikhathi sosizi. Noma kuyisikhathi sosizi seCovid kodwa hawu lukhulu losuku. KukaJakobe kodwa. Hlala phansi. Zevo bakhumbuleni khona umuntu akabuza umbuzo bengilifte omunye ngisuka leHarding uthi uyaphi inkosi ngithi ngiya esikhumbuzweni uthi lonto ibhalwe kuphi ukuthi umuntu mayengasekho uyakhunjulwa ngithi mina hawu logogo engibisa ngegama ethi mthetheleni funda baba. Bakhumbuleni abefundisi benu. Bakhumbuleni abefundisi benu abanishumayeza izwi likaThixo. Njengoba silapha eNazaretha sizokhumbula inkosi ubaba ilanga lamalanga eyasifundisa eyamba umholi kithi yaba inkosi yesithathu yesibili. Funda baba. Niqonde ukuphela kokuhamba kwabo. Siqonde ukuphela kokuhamba wahamba kahle kuthina eNazaretha. Ngoba umuntu mayehambe kahle uyakhunjulwa. Angazi noma mina ngiyokhunjulwa yini. Angazi ukuthi nawe uyokhunjulwa yini na. Funda baba. Nilingise ukukholwa kwabo. Ngabe siyakulingisa yini ukukholwa kwenkosi ilanga na? Umbuzo lo. Ngabe siyakulingisa yini ukukholwa wayo na? Hamba naye. uJesu Kristu. uJesu Kristu Uyena izolo. Izolo namhla naphakade. Amen. Unyaza lehluleki lehlulwa aluthu unyaze lehlulwa aluthu ake lehlulwa aluthu unyaze wazi ukuthi unyazi lo la phambili kwethu alahluleki eNazaretha. Ithi incwadi kaNkulunkulu kaLuka 18 verse 27
Into ongenzeki kubantu kuyenzeka kunyazi bezulu. Kodwa kubalekile ukuthi wena umethemba kangakanani. Inhliziyo yakho ingakanani njengoba ulapha esikhumbuzweni. Ngoba inhliziyo yakho mayingena lapha yana eqhamuka. Isho njalo inkosi ubabilanga sengena kulona. Ithi basilanga khona isikhathi uthi thina boshembe masingene ethempeleni uthi thina soke siphume egumbini masiphume egumbini soke siphuma nengilosi zonke esizophilisa abantu uthi ngalesikhathi singena thina boshembe ithi inkosi ubabilanga uthi thina ngesikhathi nihalalisa nikhuza ingcwele uthi ingilosi bese ziyajabula wena usayikhuza ingcwele mangena unyaze ethempeleni. Usayikhuza yini ingilosi malingena unyasi usasho ukuthi amen uyingcwele awusasho isho njalo inkosi ithi la khona isikhathi abantwana bayofika bethi ushembe yafana nomunye ushembe uthi umuntu oshubukayo uthi uyobona sola zonke izinto ithi inkosilanga uthi yomuzwa makuthiwa kuyesabatheni athi kunani ngoba amasabatha khona amanye uthi makuthiwa uma unyazi lumemezela umgidi athi umgidi wani lowo mina kade ngagida uthi la ekhaya insizwa iyoba nemvunulo entathu ngabe ingakhe yakho uthi mina ngenze ngigide isikotshi ngoba isikotshi into yezingane kodwa ushembe yaphuma yena asibukele isikotshi abese yababusisa. Kodwa wahlezi wazi ukuthi mawungenaso isikotshi emzini wakho uhlubukile mawungenayo injobo emzini wakho uhlubukile ngabe unani wena ngabe unaso isikete esibofu nawo wagida kuso yathi indoda ethize izonikela enkosini ubabilanga phuma sikothe ithi inkosi mntanami ithi malaphana wathi mema yathi inkosi ubabilanga yathi mntanami wathi mangikubuka lapha esandleni sami uthi angikuboni usina kumasasha ngena wawukuphi ngoba uthi wena uzalelwe la ekhaya nje wayihamba nensimbi Manazaretha njengoba silapha uthi umbuzo usayikhuza ingcwele mangena unyazi noma sewuthwala usho ngenhliziyo ezona kithi Manazaretha ngizokhuluma isimanga inkosi ila ngaphuma sikothe yafika emzini kababa ozala mina kwakubusa inkosi uMahelane ozala uMagebe azale mina yathi yafika umkhulu wami wayesefika singezansi umkhulu wami ebhema iboxer eyibhema ngepipi leli lokubhema noma ngatolika ngimpondo mina ngikhuluma ngesipondo sakithi ukuthi uyayitolika kwakho lo ukuthi nemampondweni sikhuluma kanje yakusijike nje Manazaretha wafika wabamba ubaba mkhulu wami wambamba engene endlini kamkhulu uthi ubaba uthi umkhulu wami wathi le ndoda enamehlo amakhulu kangaka emehlweni yayo kuphuma umlilo umuntu onjalo wasiyasinda mayibonke inkosi amen kodwa la ngikhona lapho engifuna ukudlula khona bese ngihlala phansi indoda ethize eyafika ezweni lakithi inenkinga ubaba mkhulu efika ngale eBetheside wayenomzi wakhe okuthi iseBetheside namhlanje iBetheside ithempele ngikulona elakanjwa inkosi ilanga lamalanga kwathiwa iBetheside yakuma ifika khona yeza lo muzi kwakuhlala uma othi uMamtolo owazala uMandla akhe yafika le ndoda yakuma ifika le ndoda yacela ithi baba nginenkinga uthi baba ithi inkosi langa unankingani uthi mangilele uthi ngibona obaba abantu abavele ngokhakhaya emgodini uthi mangithi ngiyabanyathela laba bantu uthi laba bantu beze bekhala kakhulu bethi shu sicela
sicela usihambele usiyele kuShembe uShembe uzofika lapha kulomzi wakhe le ndoda yasuka le ndoda yawufika enkosini ubaba ilanga yathi mayifika khona yalibika lolu sisi yathi inkosi busise yathi inkosi busise yasihamba le ndoda yaphinde yabuya le ndoda yathi mayibuya le ndoda ubabila ngasebuyile futhi kwesibili yathi mayifika le ndoda yaphinda le ndoda yathi Shembe ngafika la ekhaya ngiyocela inkinga ikhona ukuthi ngangibona abantu bakithi bekodakeni olunzima bevele ngamakhanda kodwa namhlanje Shembe ngisababona yini mina Shembe ungangisizi ngoba abanye abantu uyabasiza nje ithi inkosi uthi mina ngikusizi ufana nawe ukugcine sowuhamba usuya koMbhoro ngoba mawuthi uyafika la ekhaya into zakhona ayisheshi weManazaretha la ekhaya kuyalindwa amen kuleli bandla isonto lokulinda ngoba ngenalo ukulinda la ekhaya kuthwala uManazaretha akukhonjwa abantu kuthiwa wena ukuthi lesibuke kuma TV unyaza liyenzi lonto amen ithi basibabelanga uthi mina angikusizi uthi uyazibona yini ukhomba ukhalweni ezweni lakithi ukhomba ukhalo phesheya laphana ukhosi uthi uyazibona leza inkomo uthi baba uthi uyayibona la nkomo emnyama uthi uyayibona ukuthi yini uthi mangibheka baba inkunzi uthi ufuna ukukhombisa ukuthi mina ngithunywa emazulwini uthi yena yebo uthi la nkomo ngizoyibiza izowela nomfula ibozani ize kumina la iyofika iguqede sasihlahla yathula la ndoda inkosi babelanga yasinga yathi mayisinga yesiyikhomba la nkomo yathi wena nkomo emnyama wathonza la ngehlelwe isisindo sindo sesono sami noma uvolo suka lapho hlala khona eflatini wathi uzakushaya sizona mathela kanjani lesibusiso othi uzosilanda la yayizisuka inkomo yabiwela umfula yathi mayiwela umfula yaqonda abantu bebukile yathi mayifika yafika yeza yangasagijima imisile umsila yathi mayifika yafika guqa phansi wehlahla sicela sikhuluma ngenkosi la ithi inkosi babelanga incwadi kaLevi u18 u22 iyambuza inkosi ubaba ilanga lamalanga ithi mntanami ithi wena wawusebenza phi usakhula uthi mina ngangisebenza eMandiyeni eThekwini uthi sono sino wasenza wena uthi isono sino wasenza uthi baba uthi hayi uthi lalela mntanami uthi thina boShembe asikaze sikhuluma into ingenzeki uthi siphi lesono wena wasenza usasebenza eThekwini nezakho uShembe izona uyayibona ithi incwadi kaNkulunkulu akukho okufihlekileyo ongayikuvela konke kuyovela obala
lapha noma ubani noma ungayigqoka le ngubo noma ungayinikeza umngane wakho le ngubo kodwa uyasazi isono esingesikufaka ezulwini Joni lapha maNazaretha uyazwa ukuthi wagqiba umuntu isho njalo indoda omnyumfana esasinaye ejele uthi lo mfana silaphenda abazimnandi lembuzo unyazi lezulu lathi unyazi lezulu silaphala uthi mfana wami luthunyazi uthi usuqedile yini na uthi lo mfana uthi baba sengiqedile lemphenda unyazi uthi usuqedile yini na wayesehamba ebuyele ejele wathi mayibuyele ejele wavuka wathi mayivuka wavuka nephupho uthi nephupho ulithi iphupho wena kushenga ufike wabika zonke izono zakho mina ukuthi mina wangibulala awungithathelanga ngani ithikithi ngingene ezulwini na ashumbe ngoba bosofikile kumthetheleli wezono awungithathelanga ngani ithikithi ithi inkosi ilanga kule ndoda ithi lalela uthi mntana munesono esibi esingenantethelelo funda baba anguswa ungalali ithi lencwadi ithi inkosi babelanga ithi uthi mntana mwenza so ithi le ndoda iyavuma ithi mina ngalala nenye indoda nami ngiyindoda uthi ushambe uthi ngeke sibonane lapha nakonizayo mntanami ungalali nowesilisa ithi ungalali nowesilisa ngokulalwa nowesifazane ithi njengokulala nowesifazane uyanengeka awu iphinde baba ungalali nowesilisa ungalali nowesilisa njengokulalwa nowesifazane njengokulala ngowesifazane uyanengeka kuleli bandla sala phansi awu Zwayibo angihlale phansi ithi le ndaba uthi inkosi babelanga uthi mntanami uthi wenza isono esinjengalesi uthi mina kuthiwa nguwena mntanami ngeke mina ngize ngikubhabhadise senibangcolise kangakho abafundisi bakuleli bandla benibhabhadisa kade niyazazi ukuthi nezinto engangcolile niyobageza ngani labefundisi niyobageza ngani labefundisi niyayivuma nizono zenu thona isikhathi uKristu ngesikhathi uKristu esebabhabhadisa emfuleni iJordani uthi kuthiwa bonke bavuma izono zabo wena ngabe uyasivuma nisakho ithi inkosi ubabilanga uthi mntanami uthi ngoba wenza lento uthi thina uthi ngeke mntanami akukho nami ngekusiza ngakho uthi tethelelwa yikho mntanami uthi ngiyaletha isibusiso sakho uthi bese ngifitha lokungcola uthi yabona lento ubona abantu bakini belodakeni bavele ngamakhanda uthi udaka elakhanda uwe akushobe yakho ithi kodwa ingoma engihlaphelelile engihlatshelelwa amakhosa ithi ngenze inkosi ngikusebenzele ngiselapha emhlabeni ngoba unyazi liyafika ethuneni bese lifica lesi sono abe siyakuflathela ushebe maNazaretha njengoba silapha kodwa nayi futhi indaba yami yokugcina engizoyidlula ngoba uma singakulungisi la ekhaya ngehlelwe isizinto zinto ilanga lalijwayele ukufika emzini kaDaniel inkofana efoundation Nkosi yamakhosi lapha ezweni lakithi emampondweni sikwakhela umuzi omuhle lapha eHarding singamathempela u18 asithanda ukulekelelwa siHarding nje
Siyawakha nje lo musi sakha into enzima kabi lapha eHadingi kumanje njena silapho khona sakhela unyazi lwezulu. Ngikhuluma ngamathempela u18. Holwa nje uMadlandula afika zobheka umfoka Luthuli athi ngiyabona nkosumbotho ukuthi nizoyiqeda nodwa lenqwele. Laphana uBabilanga wayifika umawami wayenkosazana ozala mina mayifika khona. Wathi mayifika khona kunendlu yamasoyi kokuyindlu babamkhulu. Wathi mayifika khona athathe umgqomo uma ongizalayo athi ukukhamba undlangisa athi undlangisa athi hey Ntombi kaMtshali kusazana uMtshali nangu usefikile ubaba bese ungakhipha umgqomo bese ihlala ngaphansi kwesihlahla lapho inkosi babamkhulu wayiqhumisela khona abantu izifumbo leso sihlahla sisekhona namhlanje. Wayenza lento uManazaretha wayenza indoda ethize umfana ubaba owakuthiwa uJohn Cena wakashezi. Wayesathi lento ingekho inkosi uBabilanga wathi lento eyenzekalayo Daniel 7:9 verse. Wathi lalela wathi lento eyenzekalayo phakathi kwaleli ekhaya wathi lento inkinga mafika uShembe afika ahlaliswe emgqomeni. Wathi ngizothenga isitulo. Uyazi wena wathengelani? Wathi ngizothenga isitulo. Sasa siyamba siyothenga isitulo eHadingi kaTshebe eSulumanini. Indaba kaShembe. Ayikho into ongayenza uShembe ngayiboni. Ayikho ngiyakutshela ungaba uqala kanjani nje wena ucatha ubona ubaba uyakubona. Ushembe iqile likhothe emhlana. Wayesahamba lombhemu wathenga isitulo lafika ilanga. Lathi malifika ilanga kanti liyadlula liyofedlula efoundation bese libheka unkosikazi walo umama Mtolo. Lathi sathatha isitulo kwahanjwa naso ithena mayifika khona elinye ithempela leli ayakulona. Le tempela usuka kaMathi useka kaMbotho manje. Wathi mayifika khona yayisihlala inkosi uBabilanga yathi mayihlala yasukuma isho njalo indoda yakashangasa umshumane wakithi uthi lathi lasukuma ilanga lathi malisukuma lathi lesitulo siyakhuluma akusona esala akusona lesitulo sala efoundation. What the studio nisithathe panta bami wathi hayi lesitulo sithenga uJohn Cena shezi. Esakho isitulo siyokhuluma nini efanele sihlala unyazi na kanti wena usebenzelaphi? Wena usebenzela ukhona yena umchifa owawuthenga wawuletha kunyazi na. Itinkosi Babilanga uthi mntanami uthi lesitulo siyakhuluma uthi lesitulo uplo mfana othenga lesitulo usiyabiza uJohn Cena uthi mntanami ngiyabonga ngoba bengithi mangifike lapha emampondweni bese ngihlala emgqomeni uthi mntanami inkosi ikubusise uthi njoba ngikubusisa nje uthi wena uyoba nezimoto ezolayisha amampondo lapha eHadingi mayibonga inkosi. weManazaretha abaseHadingi lo mndeni wakashezi hayi kuze kube namhlanje akumakhwantamu akuzimoto yena abantu ayikho into abangenayo laba bantu ngesibusiso ngoba izwi loNkulunkulu lithi incwadi kaNkulunkulu obusisile wena Jehova incwadi yeziKronika ithi wena obusisile Jehova ithi yohlala kubusisekile kuze kube phakade. Funda ba ngabe ngibona uthi ithi le ndoda uDaniel ithi le ndoda ithi ngabe sengibona weza kwabekwa izihlalo zobukhosi siphe sakho wathi omdala wezinsuku wahlala omdala weinsuku yahlala inkosi uBabilanga ukwambatha kwakhe kwakumhlophe njengongqoqwane ukwambatha kwakhe kwakumhlophe khona umuntu owakhulume indaba
ukuvula kodwa athi ushembe ubhalwe eBhayibhelini ushembe ubhalwe eBhayibhelini uyayizwa le ncwadi ithini nezinwele zekhanda lakhe nayinwele zekhanda lakhe zazi njengoboya bemvu obuhlanzekileyo zazi njengoboya bemvu obuhlanzekileyo njengenwele zikaNtombela noGqwetha jobela hayi inwele lezi ezingamashoba ave liphoqa eNazaretha ulazi kahle ukuthi liunkosikazi ulithole edolobheni mawuthi uyadlula lifakele inwele zamandiya uzosho uthi hayi hawu wazi wamuhle esithandwa sami mawuhamba muhle kanjani umuntu elahla umthetho kaNkulunkulu lo muzi uyabulala funda ba isihlalo sobukhosi bakhe sasinga malangabi omlilo khona abantu umuntu akagaja uthando emzini wakhe limgapha uthando ligcine esebulala umuzi kayise abulale nje umuzi kayise ubhekile kodwa isithandwa sami noma nje ungayihambela ungayifakanga iringi yakhona la ekhaya isidwaba ku right ubona ubani ushayembe lo maNazaretha funda ba namasondo akhe abe engumlilo namasondo akhe lehlala engumlilo umfula womlilo wahamba uphuma phambi kwakhe inkulungwane ezinkulungwane yamkhonza inkulungwane njoba silapho maNazaretha siyinkulungwane kodwa sayikhonza bani unyasi maNazaretha ngoba uyangabaza uthi amen ngoba uyangabaza kanti khohlwa lento ngitshela yona khohlwa akekho uNkulunkulu nasenkandla ngakini ngifeka batshela kanjalo ngathi leli bandla kulona lo muntu ibandla likaShembe leli akulona ibandla lendoda leli wena uncike emntweni uyohamba naye ibandla lonyazi leli umnikazi olele bandla unyazi lwezulu elashiyo uthingo lamakhosazana uthingo kwakuyinyanga yezulu mawuthi wena khona kunye kuyojika ngeke zejike lutho la ekhaya Jonke lusho unyathi shumana luthi unyathi lo muzi wathiwa sengaphofa itshe lifike uyabona fana imagine kahle lento ngengqondo yakho uthi ushambe emethe ngaphansi itshe ufike usukuthi leyo ndawo iseduze kakhulu yayingekho ePortshepstone ngakithi uyangizwa Yebo. yayingekho ePortshepstone ngakithi wayekhuluma ngendawo la ebuhleni Exodus funda ba isabatha phela namhlanje Umose waputha sonke isizwe sakwa-Israyeli wabusa sonke isizwe makhulunywa ngo-Israyeli sekhunywa ngathi amaNazaretha wathi kubo ilawa mazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine ngosetshenzwa izinsuku ezisithupha ephawu lwesikhombisa alube usuku olungcwele isabatha lokuphumula fundela incwadi kaJeremiya 30:7 ethi hawu lukhulu lusuku lo sebenza umsebenzi ngalo akafe ningabasa umlilo ezindlini zenu awugezanga amanzi ashisayo ngosuku lwesabatha awugezanga amanzi ashisayo funda baba uMose washo kuso sonke isizwe wathi leli lizwi alishoyo uJehova wathi thabathani kini umnikelo kaJehova nayo ke indaba umvangela umdluli uzomemezela manje athi umdluli asihlambuluke wena ubambana namandiya lapha eThekwini wena kade ubambana namantombazane angekho right eThekwini ulindele isibusiso
uzothi manje umdluli akuthatha umnikelo wena usuku umuhambe lapha emuva unikelaphi kanti unikelaphi wena eyiphi ndawo onikela kuyona manganikeli la kunyazi kukhona lapho unikela khona siyabona njalo unikelaphi wena indoda ethize yatendo thithi kosubabelanga uthi umuntu onganikeli esabatheni uthi thina boshembe uthi thina unesoko sakhe nesakho nawu naso sakho funda baba unenhliziyo ethandayo akawulethe umnikelo kodwa mfangela umdluli ningabaphoqi onenhliziyo ethanda unyazi akahlambuluke awunikele wonke umnikelo zobiswa ngoba wena unikele nje khona lapho unikela khona funda baba igolide ifa lonke uyayizwa ngishoyo igolide elikashembe nesiliva elikashembe nethusi elikashembe nokuhlaza neyingubo emjiva efanele siyithenge eyonyazi nobubende mhlambe sinawe khona lapho wafaka imali wawuthengela khona umjiva awazi uthenge kwenye indawo sizobona ngophuma la ekhaya siyalwa njalo kuthiwa aningaphumi isihlalo singakaphumi niyaphuma omuphi lo shembe elimhloniphayo na omuphi Manazaretha istabelelo 1 amahubo 1 funda uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa inyanga yezulu eyishumayela la sasikhona kunama-umbrella ayela ama-umbrella singabafana yayifunda le ncwadi ithi uyabusiswa umuntu ongahambi ngeluleko zababi ongemi endleleni yezulu ungahlali nasenhlanganweni yesigaba engahlali enhlanganweni yeganga kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni wonyazi amazwi ahlakaniphileyo 4 verse 14 ungangena emkhondweni yababi uyabona ethunyazi zola mluthu khona bathe sobe sesitambe esifa la yakuflathela ingilosi ithi zonke njalo Manazaretha wamsola uma beqala ekhuluma wathi ngoba umuntu unyazi umuntu funda ba ungangena emkhondweni yababi ungahambi nokuhamba endleleni kuleli bandla unganciki kumfundisi unganciki kumvangeli unganciki kumshumayeli laba abantu basikholela bona nawe nkosikazi unganciki kumkhokheli nawe nkosazana unganciki kumphathi wamakhosazana ngoba kusasa uyothunyaza kayena uNkulunkulu uyothini wena kade uncike kuyena ngithi uyovuma uyohamba naye uthi akuyena uNkulunkulu lo funda ba yale ungadluli ngayo uyahamba indlela ephi phambuka kuyo udlule ngokuba kabalali bengenzanga okubi babalabantu ibambe baba ithi abalali bengakwenzanga okubi laba bantu bayamunca ukutha laba bantu bahamba bayethemba ezinhle babengalali la ekhaya kuthiwa kwakuze buse beplanela uThixo ithi iBhayibheli itshodingela unyazi liyogcoba wena umgodi ombhayo umbela unyazi kuyongena wena yakutshela uNkulunkulu lo hlala imithi emkhulu idilizelene emncamini ke lamakhosini siyiphohlose wekhathana bawudaka la ekhaya uyabawudaka ukhathana bawudaka uhambe ngizwe kuthindo ethize kathi umshumayeli la ekhaya nyazi lo
Zulu isishaya amathambo ithi makhosi nengubo yakho le emnyama uNyathi Zulu uyisisefe impela sixoxela sinoba bucwetha hayi wena phukuthi wathi yeka thenga imbiza le Nyathi Zulu hayi uyinkinga mntamayekile ongaboni yozakubona inkosi bonke bathi amancane ezinkukhu thina besidla inyama ebuseni asikupheke ngathi ungathi siyodayiswa endalini funda baba sengishala phansi bafundisi lapho esikuphele ngabuye ejele habe ngangisacile engangazacala ngangiphelile ubona amathambo hayi kodwa Nyathi Zulu athena amabandla Nyathi Zulu eyongimukela esweni lakithi hayi kodwa uNkulunkulu baba eyongimukela nje engiphi imjive engipha yoqinto kwavela kwaqhamuka insizwa yathi uNkosi uMbotho ngimthengela imoto yangithengela ipholo ngitshela ngoshefe lo eyisizwa yangithengela ipholo nje yathi mina uNkosi uMbotho ngimthengela ipholo wathi ngoba ngithenga ipholo ngithenga ngithi usembe lo maNazaretha thina uyababona ntombela abakhuluphela kanani ungathi ke siyodayiswa siyendalini kanti sikhona la uNyazi funda baba ngoba siyabona ngeziluleko zababi basidla isinkwa sobubi bathi isinkwa sobubi baphuza iwayini lonya khomntononya funda baba kepha indlela yabalungileyo injengokukhanya okubhejayo injengokukhanya okukhanya njalo kuze kube emini epheleleyo hlala phansi maNazaretha ngiyabonga ningabothuka uMbotho udaliwe unezwi elikhulu yabo ungathe ile ndoda mayikhuluma inomoya ophezulu angikwazi ukukhulumela phansi ngiyabo ngoba khona lento omgogodla kumina engiyaziyo nayi ihlele epulpit okuyona yangenza ngaba nje uyangothi nginjani ngimuhle maZulu ngifana nenkosi uSolomon ithi ngimuhle ngimnyama makushemba umuhle lobuhle ke singasalike nesila inkosi kusisele kuzweni